Mu mezi ari imbere Iran ishobora kongera gutangira gutunganya uranium yavamo igisasu kirimbuzi. Umukuru w'ishami rya ONU rigenzura ingufu za nukiliyeri yavuze ko mu mezi make cyane Iran ifite ubushobozi bwo gutangira gutunganya uranium ishobora kuvamo igisasu. Rafael Grossi, umukuru w'iryo shami ryitwa IAEA mu mpine y'icyongereza, yavuze ko ibitero bya Amerika ku bigo bitatu bya nukiliyeri bya Iran mu mpera y'icyumweru gishize byangije cyane ibyo bigo, ariko yavuze ko atari burundu ko ibyo bigo bigifite ibisigarizwa, aho yavuguruje perezida wa Amerika Donald Trump wavuze ko ibyo bigo bya nukiliyeri bya Iran byatsembwe burundu. Ku wa gatandatu Grossi yagize ati, mvugishije ukuri nta muntu ushobora kuvuga ko buri kintu cyose cyayoyotse ndetse ko nta kintu na kimwe gisigaye. Ku tariki ya 13 y'uku kwezi kwa Kamena, Israel yagabye ibitero ku bigo bya nukiliyeri n'ibya gisirikare byo muri Iran, ivuga ko Iran yari iri hafi gukora intwaro kirimbuzi ya nukiliyeri. Nyuma ya Amerika nayo yinjiye muri ibyo bitero imisha ibisasu ku bigo bitatu bya nukiliyeri bya Iran, Fordo, Natanz na Isfahan. Kuva icyo gihe ingano nyakuri y'ibyangiritswe ntiyamenyekanye. Ku wa gatandatu Grossi yabwiye igitangazamakuru CBS News gikorana na BBC muri Amerika ko Iran izaba ifite mu mezi make imashini nkeya zaba zirimo gukora uranium itunganyije. Yongeyeho ko Iran igifite ubushobozi bw'inganda n'ikoranabuhanga, rero baramutse babyifuje bazashobora kongera gutangira kubikora. Uyu muryango kandi si wo wa mbere wumvikanishije ubushobozi bwa nukiliyeri bwa Iran bushobora gukomeza. Muri iki cyumweru isuzuma ry'ubutasi ry'ibiro bikuru by'ingabo za Amerika Pentagon byasanze ibitero bya Amerika byaradindije cyane gahunda ya nukiliyeri ya Iran ho amezi gusa. Trump yasubije n'uburakari bwinshi cyane avuga ko ibigo bya nukiliyeri bya Iran byasenwe burundu, ndetse ashinja ibitangazamakuru gukora igerageza ryo gutesha agaciro kimwe mu bitero bya gisirikare byagenze neza cyane mu mateka. Kuri ubu Iran na Israel byemeranyije ku gahenge, ariko Trump yavuze ko rwose azatekereza kongera gutera Iran niba amakuru y'ubutasi asanze ishobora gutunganya uranium ku kigero gihangayikishije. Ku rundi ruhande kandi Iran yatanze ubutumwa buvuguruzanya ku ngano y'ibyangiritse. Mu ijambo yavuze ku wa kane, umutegetsi w'ikirenga wa Iran Ayatollah Ali Khamenei yavuze ko ibyo bitero nta kintu na kimwe gikomeye byangezeho. Mu ijambo yavuze ku wa kane, umutegetsi w'ikirenga wa Iran Ayatollah Ali Khamenei yavuze ko ibyo bitero nta kintu na kimwe gikomeye byagezeho, ariko minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Iran Abbas Araghchi yavuze ko ibyangiritse birenze urugero kandi bikomeye. Umubano usanzwe urimo ibibazo hagati ya Iran na IAEA warazambye ku wa gatatu ubwo inteko ishinga amategeko ya Iran yahagarikaga ubufatanye n'uwo muryango ugenzura ingufu za nukiliyeri. Inteko ya Iran yashinjije uwo muryango kuba ku ruhande rwa Israel na Amerika. Ku wa gatanu minisitiri Araghchi yatangaje ku rubuga nkoranyambaga rwa X ko gutitiriza kwa Grossi ko gusura ibigo byarashweho ibisasu akoresheje urwitwazo rwo kubungabunga ubuziranenge ntacyo bivuze, ndetse gushobora no kuba kugambiriye ikibi. Israel na Amerika byateye Iran nyuma y'uko muri uku kwezi uyu muryango wasanze Iran yarenze ku nshingano zayo zijyanye no kutongera ingufu za nukiliyeri ku nshuro ya mbere mu myaka 20 ishize. Iran ishimangira ko gahunda yayo ya nukiliyeri igamije amahoro kandi ko ariyo gukoreshwa mu bikorwa bya gisivile gusa. Nubwo ubutegetsi bwa Iran bwanze gukorana n'umuryango ayoboye, Grossi yavuze ko yizeye ko ashobora gukomeza kuganira na Iran. Yagize ati, ngomba kwicarana na Iran tukabisuzuma kuko amaherezo ibi bintu byose nyuma y'ibitero bya gisirikare bizagomba kubonerwa umuti urambye udashobora kugerwaho mu yindi nzira uretse ya diplomasi. Mu masezerano ya nukiliyeri yo mu mwaka wa 2015 yagiranye n'ibihugu bikomeye, Iran yari yemerewe gutunganya uranium kugeza ku kigero cya 3.67% cya uranium itavangiye, ikigero gikenerwa mu bitoro byo gukoresha mu bucuruzi mu bigo by'ingufu za nukiliyeri, ndetse yari yemerewe gutunganya uko ariko kose uranium yo mu kigo cyayo cya Fordo mu gihe cy'imyaka 15. Ariko Trump yavuye muri ayo masezerano mu mwaka wa 2018 kuri manda ye ya mbere, avuga ko ayo masezerano atakoraga ibihagije mu kubuza Iran kwerekeza ku gukora igisasu, nuko asubizaho ibihano bya Amerika. Mu kwihorera, Iran yarushijeho kurenga ku byo yari yabujijwe, cyane cyane ibijyanye no gutunganya uranium. Mu mwaka wa 2021 yasubukuye ibikorwa byo gutunganya uranium mu kigo cya Fordo, ndetse yigwizaho uranium itunganyije ku kigero cya 60% ishobora kuvamo ibisasu kirimbuzi bya nukiliyeri byibura 9 nk'uko uyu muryango ubivuga.